Bajeti-ini ya mwaka wa 2018 guthie mwaka wa 2019, thirikari ya kaunti ya Kirinyaga iraigeire o wadi kaunti-ini iyo ciringi milioni 15 cia gwaka barabara cia kuingira icagini itiganite kaunti-ini iyo. Na gavana Anne Waiguru ni anjiririe mutaratara wa gukinyaniria kioneki kiu thutha wa kuruguria mashini cia gwaka barabara cia muigana wa ciringi milioni 250. Kugundira muboya tukorwo andu ma maendeleo mwegu andu makiaria tukamera siasa zitakuja, zikikuja mwaka wa 2022 tutafanya siasa, si ndio? Na akiruguria mashini icio, Waiguru augite mieri itandatu igiuka guthira kilomita 217 cia barabara iria ikoretwo itekugereka icagini itiganite kaunti-ini iyo ni cigukorwo na riri mweru. Tukifanya hivi miaka 2 iko barabara itakuwa Kirinyaga ipitiki. Tunaambia watu wenye wanashinda wakisema tumeshindwa na kazi, hakuna mtu anaweza shindana na mimi Kenya bali ya kazi. Rekodi yangu inatambulika internationally. Kahindinyo kau Waiguru ni oritie aria mahetwo wira wa gwaka na kurugamirira waki wa barabara icio marute wira wao uria kwagiriire na maga uguo matashukirio makinya. Kutoka leo sio kule umetoka, kutoka leo ni results. Kutoka leo ni nini? Tusipoona kilomita 217.3 utaenda nyumbani, tutafute mtu. 217 kilometers of Mara must be done. Barabara iria citanyite guthondekwo mubango-ini uyu ni iria ciri rungu rwa thirikari ya kaunti. Maina wa Wairigi, Inooro TV.